Munabona bangina kama sasa kina mama ekyagera nabonywamire n'omusacha umeolewa na mume wako, omusacha yago guhita bubi, huyu mume wako huwa anakuchapa, obororo bw'abasenkoro unakuwa na hasira moyoni, tako na kuinyora amaliogo, usikumbuke mambo ya tako madawa, na kuinyora okweng'enta, usikufikirie mambo ya ayeteba kujinyonga. lioka Wewe sema tu moruoti osayo nino ali mfalme wa Sayuni yupo, onyo moruoti na orororo iwapo yupo nyasao iguru Mungu wa mbinguni goika kulende lazima atakuchunga. goika chinga kyechimbe kya Hizi ekiri nyakati mbaya zipite. abasaye baito Vijana wetu, nabo mu murago kwega mvulana anaweza ogosalira kukukatia, ichinga kichao akuharibia wakati wako, paka yanyalika n'ogotiga mpaka inawezekana amekuacha. inkyo kunywera elyogo Kwa nini ukunywe sumu? inkyo Kwa nini kweng'entera ujinyonge? nyasaye goteba omoruoti osayo Yesu ninaro anasema kuna mfalme wa Sayuni. omoruoti osayo Mfalme ninaro wa Sayuni yuko. ekero omonto oyo agotigire Kuna mtu anapokuacha, nyasaye nkorosi ari enchera Mungu hutengeneza njia. agoteba ng'a nimbwate emiroberi Anasema ya kwamba emyasemore nina mipango mizuri kwenu, emiroberi emiya mipango myema ase amatuko kwa agochigocha siku zinapokuja. bono iga nabo orarere Wakati huu unaweza kulia, nabo orabe n'obororo unaweza kuwa na hasira, lakini tiga lakini ngotebi wacha nikwambie, omoruoti osayo ninaro mfalme wa Sayuni yuko, ekiagera kwa sababu omoruoti mfalme tago huyu ko obosoku hata kupea aibu, nakulinde hata kuchunga paka onyore nainde omusacha mpaka undi upate mume mwingine. aiga abasayi baito Kwa hivyo vijana wetu, igo nari kobatebia nawaambia hivi, inkobainikale chiga nataka kuwa encourage, onyamang'ana abeire amabi mambo yakiwa mabaya, ayetebi nyasaye wewe mwambie Mungu. nyasaye onchore bao Mungu byoka atapindua bao, akoletera omorembe akuletea amani, naende akorokia na enchera akuonyeshe njia. igo Kwa takweng'enta hivyo usijinyonge. abagaka baito Wazee wetu, onya tuomana kama tumegombana, takweng'enta usijinyonge. munabona ontwarenge bugirango Kama mate sujuzi tulikuwa pale Bogirango, omusacha ne principal mwanaume ambaye alikuwa principal, omukungu n'omwalimu nere mke wake ni madamu wa shule, bono bakarusia eroni wakabeba animba igwananete kumbe hawakuelewana. mugaka oria agacha Yule mwanaume akaja agatogorera amatunda ku tawuni akatunulia yabwo matunda kutoka town, akagura kere egento afanya shopping hapo, akabeka kalete. etwarenge n'omupasito kurupoindi Tulikuwa na pastor Wendy, atware gokora ekuruseti tulikuwa katika crusade nande mbuoya twamenya na tulikuwa tunaishi kwake. bono tokuragera saa 3 Tukala saa 3, mongi nagacha ekyara konyenda ya mwangire mama ng'a huyu alikuwa na wasiwasi mang'ana nari ya gatia kwamba kuna jambo rende litatokea. itubageni ntware komanya Sisi wageni hatukujua, tutokorandi sisi twacha tunahubiri, twarage tunaenda kula, twagenda twara tunalala. bono omomuro oye gagocha Sasa kijana wake akaja agoteba ng'a tata bweng'enti akasema, baba turiga arioroche tukiwa hapo tokorandi tunahubiri amang'ana amaya y'oboruochi mambo mazuri ya ufalme wa mbinguni,